Assalamualaikum rekan-rekan lun yang mutuah. Nibak uronyo kamu kemawi di lampu sawit. Kamonyo kemawi ungkut sungi di kampung kamu atau daerah kamu, ungkutnyo gupunan ungkut sungi. Mungkin di kampung rekan-rekan atau di daerah rekan-rekan yang mutuah nama lain selain ungkut sungi. Nah, di kampung kamu lagi ungkut sungi. Pakiban di kampung rekan-rekan atau di daerah rekan-rekan. Beukeut sama nama ungkut yang kamu pancingnya atau pakiban nan lain di daerah kawan-kawan kita semua. Ya, takalon pakiban ungkut sungi. Ini beja kat tanah, coba beja kat tanah. Ngajak ah. Tahan ya. Belum paham.
Masya Allah. Lihat tu mak ungkut sungai. Rakan-rakan lo yang mutuah. Yang kelegenyan wujud ungkut sungai. Tapi kalau nyata tak kalon. Karena hana mutume. Karena mesangkut ungkut sungai jilih lom. Ya, cukup pilih dah. Ya. Pergi bang. Ini kena ini. Wadah lagi dia. Kah? Tolong. Rakan lu yang mutuah. Kamu ajak mawi melalui darat dengan kaki, tapi aci nekalan bapaknya jak kemawi ngenjalu. Kaim tak dijak ngenjalu. Alhamdulillah sebina gupu ungkut baci, ungkut bujuk, menyo dijak malam pasti gupu ungkut limbe. Le lain lah ungkut ji. Bapaknya nekat gejak sidro. Ngejak bengoh gua support minta belanja ke anak cucu. Gelang dia. Nah, udah nak.
Woi, Syahukan. Ah, ke India Nyan, Oh, kau di kampung kamu atau di daerah kamu ungketnya gebegah ungket serokan. Bukan Syahrukan. Adiknya Mayang mentong. Mungkin ini. Nyan harakan ungket yang kamu tume. Kamu bukan cuma ajak mawi mantong, tapi sambil kemawi kamu naba jambe, naba kopi, lelah makanan lain ji. Ya, jalan kaki kan ya pasti ji tanya udah pasang tenda untuk beristirahat. Tak di kopi, ya lagi lah kamu jak kemawi. Nyan nyo yang dipegah ungkut sungi ya Bang Amran ya. Kayak itu meta boh ungkut sungi nyo ke wujud ungkut sungi yang nyata. Ya di daerah kamu lagi nyo yang dipegang ke sungi. Takiban ungkut sungi di daerah Raka-Rakan. Bersama nama ungkut gedanyo. Mari rekan lu yang tua, kita ngopi bareng gedanyo. Laganya ke lokasi kamu jak kemawi dalam lampu sawit. Angin jipi-lupi sudi cimpih membura. Sangat nyaman. Daduk sambil jik kopi. Memang suasana alamnya sangat alami. Pikiran tanyo tenang, aman, dan sangat santai. Nyan banarakan yang mutua. Kiban santai. Bapak nyan kemayu jalu. Jak kalon kawi yang ditambang. Semoga abu mutume. Amin.
Ting dia dangga. Alhamdulillah. Dek Syafrizal mutu malam sabah tu ungkut sungi. Wah, senang tak hati dek jalan. Lantung geba bak tenda ke pato ungkut sungi dalam umpang. Nyan dek jal ka geri bang lom sot getik lom kawi kenan. Semoga mutu malam. Mari kita kalan sama-sama. Nyan kai tarik. Alhamdulillah betul mutu malam akan doa. Karena lagi yang getik langsung mutu mai. Dek jal senang tak hati. Nyo adik jal ka pindah tempat kemawi. Cerita kalon di tempatnya. Peke mutu mai ke sungai. Peke hana. Nyan kai tarik lom. Oh, rupa ji mutume memang beres adik jam. Ya, karena ji umpang jadi puduk danginan lesiat. Ya. Ya, ina mentang ubine. Ya, betul ya. Nyan jaga adik jam lebih sempat leh lom. Ya, getik lom maksud. Nyan bang ambaran pegiban. Masya Allah, ungkut ilih lagu yang dipegah ungkut belut. Nyan kaje sih daripada hana tacok kiban hana tacok deman. Agak bang meran baik sempat lu. Ya, pakai menan, pak god. Iya. Memang glue ungkutnya. Ya, mat berkuat langsung cekik padaku. Ya, lagi nyan. Gak. Oh, nama darah. Kali. Nyan dek jal kai tarik dalam gawi. Mesangkut ngepelpuk sawit. Oh, rupa jinem tu memkut. Ungkut sungi. Aku fikir time tu main. Ya, intat dalam tenda. Nyan tu begah-begah pecut. Balah laju. Ya, zong. Rupa jihanam tu memkut. Ya, nyawa matang pun tambang lam minang maksud. Semoga mutu memkut. Ya, pelampung kawi bangjal nyan ban spot kemawi. Ya, banjal mungkin kelelahan istirahat di tenda Pajuh Bojambe. Memang mangat tak Bojambe. Bang Meran hoka hana geduk sajan Pajuh Bojambe. Kalau ke ile. Lumayan lah untuk uronya. Nah, berhubung kasuput uro no ke ile tanya Kumawi. Terima kasih telah menonton Alam Channel.